Dobar dan, dragi prijatelji. Dobrodošli u novu emisiju. Evo, danas ćemo pokušati da iskoristimo sva ona kuvana jaja koja su nam ostala od Vaskrsa. I hajde da vam pokažem kako da napravite ovaj lijepa dekorativan buket, koji se naravno može i pojesti na kraju. Prije svega pripremit ćemo mladi luk za dekoraciju, to jest imat ćemo one, da kažemo, uvrnute, one ufrkane elemente. Mladi luk zasiječemo na 2-3 dijela i ovako otprilike do pola i zasiječemo na tanke trakice, vidite kako na tanke trakice, i to sastavimo u hladnu vodu i ostavimo barem jedno 4-5 sati da luk upije vodu i da se onako uvrne, da tako kažem. To možete uraditi i večer prije ukoliko želite, stavite u frižider i onda do ujutro će sav biti onako uvrnuto, da tako kažem, kao neko cvijeće, kao neki listovi. I sada kuvana jaja koja smo naravno ogulili zasiječemo. Evo, možete ovako cik-cak da radite, ali samo bjelanjak, tako da žumanjak ostane čitav. Evo vidite, i bjelanjak onda izvadimo, a možete i kao onaj prvi što sam ja prvo jaje, samo onako na pola, pa okrenete opet na pola, da bude kao neki, da kažemo, tulipan. Koristite jaja koliko želite, 3, 4, 5, 10, zavisnosti naravno od veličine pladnja na koji ćete servirati vaš buket. Ja sam se odlučio sada za 5. I sada uzmemo lijepe stabljike mladoga luka, operemo, očistimo i onda sa donje strane svako kuvano jaje malo zasiječemo, da možemo ovako lagano na vrh mladog luka, da tako kažemo, da stavimo. Koliko je potrebno možete malo i zasjeći onako vrh luka, da što lakše ubodete, da tako kažem, u ovo jaje. I sada jednostavno samo slažete. Ovdje sam se ja malo, evo, kada slažem sve kao ide lijepo polako, međutim pošto su jaja naravno klizava, ono samo bježi tamo vamo. Ovo sam namještao, iskreno da vam budem, nekih 5 minuta, na kraju sam se toliko naljutio da sam onda zasjekao ovo posljednje jaje koje nije htjelo nikako da stoji na mjestu, nego je bježalo, onda sam zasjekao odozdo i okrenuo ovako da mi ne bježi. Pa eto, i vi možete malo da zasiječete sa donje strane da ne klizi tamo vamo po tacni. I sada samo dekorišemo. Ja sam malo šeri paradajza čisto radi boje, i pošto buket ima uvijek onu neku mašnicu, pa evo od sira edamera napravimo ovako kao neke trakice i neku kao mašnicu. To možete praviti, ne morate, ali meni je ovako interesantno, lijepo da to tako napravim. Malo se više potrudim, ali zaista bude onako estetski veoma lijepo. Ovaj buket možete servirati na sredinu stola da bude kao i dekorativni element, a naravno sve to možete i da pojedete. Kada smo sve ovo napravili, ja sam ovaj mladi luk stavio večer prije, pa se krenulo malo ufrkati i evo vidite kako smo dobili sad i ovaj dekorativni element i to je to. Naš buket je spreman za serviranje. Nadam se da vam se svidjela ova dekoracija koja je i estetska, lijepa, a i naravno veoma ukusna. Prijatno!